Dag sê dankie en welkom by nog 'n uitsending van Kletskompas. My naam is Ogito Greig. Vandag is Maandag die 20ste Julie 2026. Bietjie later in vandag se program het ons lekker rugby vir u wat die manne daar by Sportrap by die NRI oor die naweek geneem het. Hoogtepunte om met julle te deel. Voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre vroegtydig met julle deel. En natuurlik kyk ons ook by die weerkantoor in. Ons loer daarin om te sien wat kom, so bly by ons en kom ons klets lekker saam hier op Kletskompas. Is Namibia nie net pragtig nie. Maar nou is dit eers tyd om te kyk na van die doen dinge hier in Namibia. Ek is in die ateljee met Irene Marie van der Walt. Hoe gaan dit, Irene? Dit gaan nou, dit was so effens van 'n blou maandag vir my vanoggend gewees. En nie die lekker manier nie, maar nou op Kletskompas is dit met die lekker blou. Ja, nee. Interessante brokkie nuus daar oor Meetco waar die kabinet opdrag gegee het. Die kabinet het opdrag gegee dat 'n naam van iemand wat bygedra het tot 'n eislike finansiële groei in Meetco by die verslag teruggevoeg word. Dis nou die jaarverslag en hulle praat oor die voormalige uitvoerende hoof van Meetco. Ek moet sê dat die indruk wat ons in die publiek gekry het van sy prestasies is glad nie so wat wonder dat hulle sy naam moet invoeg by die jaarverslag, die vorige jaar se prestasies, maar die kabinet het opdrag gegee. Ja, maar my vraag is net, okay, ja, goed en wel, die kabinet het opdrag gegee, ons respekteer dit. Maar nommer 1, is dit regtig waarmee ons kabinet se tyd gaan mors? Nommer 1. Nommer 2, as ek vir 'n organisasie werk, soos in hierdie geval nou Netwerk Media Hub of Kletskompas, Republikein en van die koerante, wat ook al die geval mag wees, my naam hoef nie aan ons verslag te gekoppel te wees nie. Ja, is dit nodig? Want volgens my, die enigste rede hoekom 'n joernalis se naam in die koerant verskyn is sodat hulle aanspreeklik gehou kan word. Presies. Miskien weet ons nie alles nie. Ek dink egter dat ek verkies om na die huidige bestuur van Meetco te kyk en na die toekoms. Vir my lyk dit bietjie meer glansryk. So ek sal dit maar net daar los. Ja. Kom ons gaan na 'n ander snaakse storie wat ook in die koerant is oor die slaperige dorpie van Korrigas. Ja, baie lekker voorval of nou nie so lekker. Lekker vir sommige mense. Glad nie so lekker vir die skoolkinders wat betrokke is nie. 6 van hulle wat blykbaar nou geskort is na hulle met muffins betrap is. Die muffins is blykbaar gemeng met dagga. Ek lees daar dat dit was vir 'n verjaarsdag. En nogal interessant dat op aankoms is hulle betrap. So hulle kon nie eers die verjaarsdag geniet as wat ek hoor. Ja, nee, dit is, maar blykbaar is daar kommer oor hoe dinge nou op Korrigas gaan. Ek dink dit is iets waarna 'n mens moet aandag skenk. En ek dink dat almal, veral ouers, maar die gemeente oor die algemeen, dink ek moet meer betrokke raak by elke skool. Ja, dis wat ek ook nou, dis nie spesifieke Korrigas probleem nie. Ek meen dit was 'n probleem toe ek op skool was op Swakopmund, jy weet. Dit is 'n probleem in die algemeen. En soos wat jy nou gesit en praat het ek ook gedink, okay, ons kan nou op die skoolgrond voorkeer en hulle vang en vir hulle sê, ons doen dit nie.
En dit was die geval op Swakopmund geweest, was kinders het op die skoolgrond niks, okay, nou nie niks nie, maar baie weinig oortree, baie weinig daggaan goed op skoolgronde gehad, en dan sodra hulle by die skool weggaan, dit is wanneer die lekker dinge nou begin gebeur. En dit is my ding, as ons nie wil hê, ons kinders moet dagga rook nie, gaan ons moet intensief betrokke wees, ons gaan met hulle moet praat, ons gaan moet, jy weet, my ma het altyd gesê, probeer alles een keer en hou wat goed is, jy weet, so sy, dit was gelukkig nooit nodig nie, maar sy het ook altyd gesê, as jy wil probeer, kom so, dat jy by die huis probeer, jy weet, Ja, maar in hierdie geval, dit was nou nie 'n rookgeval nie, dit was die muffins. Ja. Wat ek nou al gelees het, lyk dit dat die manier van gebruik is een van die meer gesonder maniere. Alhoewel natuurlik in ons land is dagga oor die algemeen en geheel en al onwettig. Ja. Die besit is strafbaar met tronkstraf. So dit is 'n baie ernstige oortreding en ons moet dit ernstig opneem. Ja, dis ook my ding is afgesien van wat ook hulle persoonlike mening ek nou mag hê oor dagga, dit is soos wat jy sê, dit is onwettig. Die gebruik daarvan, die besit daarvan is onwettig, jy weet. En dit is 'n tipe gesprek wat ouers met hulle kinders moet hê, dat afgesien van 'n morele kwessie of wat ook al, dit bly onwettig en jy kan nie die wet oortree. So gepraat van onwettig, Irene, daar is ook 'n storie in môre se koerant oor gevangenes, Namibiese gevangenes wat dalk in Suid-Afrika tronkstraf uitdien en hopelik as dinge nou vlot verloop binnekort die res van hulle se jare nader aan die huis kan uitdien. Ja. Ja. Ja, dit is die Namibië en Suid-Afrika wat 'n bilaterale memorandum van verstandhouding onderteken het. Dis baie groot woorde om te sê, ons gaan albei dieselfde ding doen. Jy weet, you scratch my back, I scratch yours. So dit is in Suid-Afrika aan die Nasionale Raad voorgelê voordat dit dan nou na parlementêre vlak en so aan kan gaan. En dan kom hierdie ooreenkoms eers in werking. So eers moet Suid-Afrika dit gaan nou lelik klink om dit so te sê, maar Suid-Afrika moet nou eers sy huis in orde kry, sodat hulle kan gereed wees hiervoor. En dit is dan nou Lucia Ipumbu, die minister van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit, wat gesê het, daar is, ek dink meer as 60 Namibiese gevangenes in SADC-lande. In 2022 het een van die NMH-koerante berig, dat daar ek glo 22 gevangenes in Suid-Afrika was, Namibiese gevangenes in Suid-Afrika. So hierdie ooreenkoms gaan dan nou basies wees, sodra Suid-Afrika hulle huis in orde het, dan kan Suid-Afrikaners wat hier in ons tronke is, daarna toe gaan, Namibiërs wat daarso is, kan dalk hierna toe verplaas word, waar die Suid-Afrikaanse minister van Veiligheid en Sekuriteit, Pieter Groenewald, waar hy gesê het, dit maak dit hulle rehabilitasie beter, want hulle dan 'n gemeenskap, jy weet, jy kan verplaas word na 'n land in 'n stad of 'n dorp waar jou familie en jou gemeenskap is, waar hulle vir jou kan kom kuier, waar hulle vir jou ondersteuning kan bied. En rede gegee. Presies, waar jy nie daar in die volksvreemde sit en daar word tale gepraat wat jy nie verstaan nie, daar's kulture, daar's sekere maniere, manierismes, maniere van, jy weet, customs, wat dalk vir jou kan vreemd wees. Jy kan by die huis wees, onder mense wat jy ken, jy weet, mense wat jy ken kan vir jou kom kuier, en dan kan jy so rehabiliteer. En ek sal my kan indink, selfs die verplasing kan daarom 'n verligting wees na al die aaneenlopende dae wat maande raak en jare raak. En dan eendag, as jy nou uitvind, ek is nog nie klaar nie, laat my nie vry nie, maar ek word daarom verplaas. Dit kan daarom dit bietjie aanspoor. Ja, maar dis ook vir my ook weer daai ding van net daai maatskaplike ondersteuning van jou familie, jou vriende wat vir jou kan kom kuier. En baie mense, as hulle in die tronk beland, wil hulle familie niks meer met hulle te doen hê nie, jy weet. Maar as die persoon net daar is, jy weet, kan dit dalk help vir my dat miskien, jy weet, die ma wat dalk vir haar seun of haar dogter wil gaan kuier, dat dit nou moontlik is vir hulle om weer daai bande reg te maak en die nodige gesprekke te hê. Baie dankie Irene Marie en baie dankie. Daar is natuurlik nog baie meer nuus in môre se Republikein, so kry gerus een vir uself.
Maar bly by ons hier op Kletskompas. Binnekort na die weerkantoor sal ons bietjie sport geniet. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Dankie en welkom terug. Natuurlik is die weer iets wat baie belangrik is. Dit speel 'n groot rol in almal se lewe. Dit was vandag bietjie warmer hier in Windhoek, so kom ons kyk bietjie hoe die weer, wat dit vir ons vir Dinsdag 21 Julie 2026 inhou. Ons sien daar Katima Malilo gaan dit sonskyn wees van 10 grade tot op 30 grade môre, Rundu vanaf 9 tot op 29 en Hana vanaf 10 tot op 31, Oshakati vanaf 12 tot op 28 en Ruakana vanaf 12 tot op 30. Daar staan sonskyn vir al die dorpies. Ook op Tsumeb gaan die sonskyn vanaf 13 grade in die oggend tot op 27 grade, Otjiwarongo vanaf 10 tot op 26, Omaruru vanaf 11 tot op 28 en Windhoek vanaf 8 tot op 23 grade, sonskyn al die pad môre. Op Gebabes gaan dit gedeeltelik bewolk wees vir Dinsdag, vanaf 11 grade tot op 26 grade. Ons sien op Henties Bay is dit sonskyn vanaf 14 tot op 24 grade, Swakopmund vanaf 15 tot 21 grade, Walvis Bay vanaf 17 tot op 28 grade, Rehoboth vanaf 9 tot op 26 grade, gedeeltelik bewolk daar en ook gedeeltelik bewolk op Mariental vanaf 12 tot op 25 grade verwag. Keetmanshoop ook gedeeltelik bewolk vanaf 14 tot op 25 grade, Arnos vanaf 12 tot op 27 grade, Loederhits vanaf 16 tot op 25 grade, gedeeltelik bewolk in al twee die dorpies, as ook op Ariamsvlei waar die temperatuur tussen 12 en 23 sal wissel. Oranjemund ook gedeeltelik bewolk môre en die temperatuur vanaf 11 tot op 18 grade. Dis ons verwagting vanaf die weerkantoor. Welkom terug en natuurlik is daar niks so lekker soos 'n bietjie plaaslike rugby nie. Oor die naweek was die NRI Premier Liga weer aan die gang. Daar was 'n kragmeting tussen FNB UNAM en FNB Rio Falcon. Meneer Brian Munango en die span daarvan Sportrap bring vir ons die hoogtepunte. Kom ons geniet dit saam hier op Kletskompas. So over to UNAM and Rio Falcons. It was UNAM's wedstrijd, just popping into the first half. So we're going there. We have Rowan Janchis that's going to take UNAM's first line out. Within the 40-second timing of the game. So very Aifiku got left. And there goes a pop. 10 gives it over to Valentino. Valentino goes down. Rack has been formed. Mola picks it up, goes for his first try, diving into the goal area. So we have AJ Zal kicking the conversion over. So that leads me into 7-0, and then over to Falcons. Just to wrap it up, Ashton van Wyk
that kicks his first penalty over. So that was 3-5 within 10 minutes. Over to 12 minutes, Ashton van Wyk gets another conversion, penalty conversion, which is over to 9-7 by Falcons leading. And then over, second penalty was missed. Unam still striking. Ashton van Wyk quickly wrapping it up there. And he kicks it over again, which means it was 12-7 in the first half. He gets another penalty. And it's Ashton van Wyk again. Missed the penalty within the 24 minutes. It was the Rio Falcons. The Jalkino Isak scored the try. Gave it over to Victor. The prop of number 1, former Raak. Moller gets the ball again. The number 9 scrum off. Ref turns it over. Player not releasing the ball. Then we have Ferdy Mazila. Ref wanted to confirm a try but couldn't, and Unam kept on playing. And then we have the Kishan Bekers that scored the try. Over in between that, there came a dispute. Mr. Ref had no choice to send off 2 players. They're still greeting each other, which was then within the 33 minutes. And then there goes AJ with that was a conversion. So that should give me 14-12. Within the 38th minute, 2 minutes before halftime, Unam gets another penalty, tap and go. And there goes Rowan Jansen with another try. Over back to the second half. That's halftime score 19-12 in favor of Unam. If he converts it, he missed that. We stick with 19-12. There goes DJ within the second half first try. He's actually quite happy, smiling there, getting his first try right under the poles. We have AJ number 10, which is Alzur Zhao. Then we have Cleven Losper, great number 10 from Rio Falcons. Inside outside, scored his first try right besides the poles. Kicked his own try over, which is another conversion. The score goes over to 26-17. Yeah, that's 26-19. That's the second half. We're in the 60th minute, and there goes DJ again. And looks like the crowd is happy there. Then we have Brownwan Williams, which is well known as Biza, played 23 as a substitute, kicking the conversions over. Great stoppage there for Unam. And Rakwa Swarm once again. That was a great chip and chase from the number 7, and he scored his try. Cleven Losba, looks like the Falcons boys are quite happy from the bench and on the field. So Cleven doesn't miss a kick right in front of the post. He always makes sure. And we have Brownwan Williams. Great comeback for Unam, still leading. Good 9 minutes to go into the second half. Score is 36-26. And there gets Falcons the ball to Enrico Olivier. And it was a great dummy. Set the rock. Clever and inside outside. Score his try right under the post once again. I just look slightly at that replay. Enrico gives a dummy, a rock pin form. Clevens come in, capture the ball, pick it up, go inside outside, and kicks his own conversion over as well. That was his second try, second conversion. Unam sets a line out. Zigo has the ball. You could look at the bench. Vera Afiku gets. Jaden Lings all the way into the mall.
And then Jaden Lynn scored the try, the winning try for UNAM. And he was quite happy with Brownman Williams kicking another, kicking another conversion over. So UNAM leading 43-33. We got the minute to go, and UNAM receives the ball again. We have Zico, Verifico playing it on the outside, and there Wallace dives. UNAM's winning try with Brownman Williams kicking the last conversion over, which is within 84-33 full time. So thank you once again. Sharp. Okay guys, ons gesels 'n bietjie met Helly Bekes, hy is die kaptein van FNB Rio Falcon. Cappy, 'n taffe wedstryd gewees veral die first half. Vertel ons 'n bietjie hoe die game geloop en wat was die incident met die twee rooi kaartjies? Aan my kant af was dit eintlik 'n goeie eerste helfte vir ons geweest. Tweede helfte het ons begin so, maar toe kon ons nie meer dinge as die rooi kaart was 'n medic van UNAM het eers geslaan. Toe kom ons speler en slaan ook terug die medic. So toe moes hulle UNAM afstuur die kaptein want hulle het nie 'n speler gehad nie. Ja, maar dit was 'n goeie game. UNAM het gekom vir ons. Hulle het opgedaag tweede helfte. Eerste helfte was ons in die game. Maar foute van onze kant af het dit nie gemaak dat ons die game gewen het. Okay, maar soos ek sien, alles het goed geloop vir julle. Cleven het ook 'n paar tries homself gekry daar. Back to the drawing board. Wat is volgende vir julle? Ja, back to the drawing board. Ons het Suburbs volgende week weer in Windhoek. Ons sal moet onze foute regmaak. Ja, klein foute, maar ons sal regmaak. Okay. Congrats en sterkte met die volgende ene. Dankie. Okay, check. Ons wag nou om te hoor van FNB UNAM se kaptein Henry Kamatuka, ingestaan vir Alkino Isaacs met 'n besering gekry. My brother, a good game for you. Played really well. We saw you throughout the whole game. Had a lot of influence. Tough game, very physical. But tell us, how was the game? I'd say from both sides. Everyone came prepared. Everyone came prepared, and we were ready to just physically dominate each other. That's why throughout the game there was a bit of heads bumping, a bit of jersey grabbing, and it's just the passion that all the boys have. You know, we all want this. We all want this, and it comes with a cost, though. So it wasn't easy. It wasn't easy to get the win, but we tried, man. It just needed some time for all the gears to click, and yeah. Okay. The stop and go didn't help that much with keeping the momentum because you guys had to stop, get going again. But eventually you guys pulled through as a team, got some good tries towards the end of the game there. How proud are you of the boys? I'm really proud of the boys. There was a time where Rio Falcons came back, and we just led with 7 points. And then I told the boys, come on, let's go, one more, and then 2 more came. So I'm really proud of the boys. Especially it's on our home ground, and we don't want to lose here. So yeah, we need to keep on getting the consistency, man, and stop falling on the back foot and just keep on going forward. Like you said, because of the stop and go, we couldn't click that much. But I'm just happy. I'm just happy that we pulled this through. Okay, before I let you leave, Henry, why UNAM? When was the decision made? I didn't know about this, but yeah. Why UNAM? Because I feel like I can really build a liquor culture here. You know, not for myself, but for the club. And I just feel like I needed a new environment. Like I need to put myself a bit more out there. You know. Yeah. Back to the drawing board, a good win in the bag, and on to the next. On to the next. We're gonna play Suburbs within 2 weeks, and that's gonna be a big game too, because it's a derby. And playing against Suburbs is not always easy. And yeah, but we're gonna prepare for this. We have a week off next week, and yeah, we'll get back in the field. Yeah. Well, guys, there you heard from the captain, Henry Kamatuka. Thanks, my brother. Winning a good game here for FNB UNAM. Now, like I said, guys, this was a very, very big game. You heard from the man himself. 2 weeks after this, it's Western Suburbs. They're going to take the break, go back to the drawing board, recuperate, recover, and then they'll be back at it. For FNB Western Suburbs, for FNB Rio Falcon, unfortunately for them, they lost this one. But FNB Western Suburbs is next, so they have to make sure they get maximum points there. But that's all the time that we do have for you on the Sport Trap TV here, bringing you a lovely game of rugby. From us, until next week, it's goodbye.
wat ontstaan. Ja nee, dit was daarom lekker, nee, en ongelukkig met dit kom ons tot by die einde van hierdie uitsending van Klets Kompas. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het vanaf myself hier op Gito Greig in die ateljee en Soraya Mentor. Ons sê vir julle baie dankie tot ons weer by mekaar kan kom, lekker kan saam klets en gesels hier op Klets Kompas.